Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza nakuri bayari izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza nakuri ndagoni izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Nakuri ndagoni nakura shitaroti izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza witwa ushobora byose izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Uri Mana nziza uri w'igikundiro izina ryawe Mana riza uraryamamazwa. Umwami wacu Yesu azagaruka tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Mu kirere niho tuzanyura kuko Umwami wacu Yesu azagaruka tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Abatsinziriye uwo munsi bazazuka ubwo Umwami wacu azahagarara ku bicu tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Mu kirere niho tuzanyura kuko Umwami wacu Yesu azagaruka tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Abatsinziriye uwo munsi bazazuka ubwo Umwami wacu azahagarara ku bicu tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Mu kirere niho tuzanyura kuko Umwami wacu Yesu azagaruka tuzagenda twogoye ikirere tuvuga tuti Mwami warakoze. Mu kirere niho tuzanyura ubwo Umwami wacu
agize neza umwami wacu Yesu azagaruka uramutabaye tuzagenda twogora ikirere tuvuga tuti mwami warakoze. Let's go.